ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno rutlwa fa mapodisa kwa KwaZulu-Natal a boloditse letsholo la go batla babelaelwa ba go dumelwang ba boleile ka setlhogo ditokololo tsa lelapa le lengwe. Paseka Mboro Motshweneng o reboletswe beili. Mo metshamekong, Banyana ba dirisa motshameko le England go ipaakanyetsa Africa Cup of Nations ya ngwaga o tlang. Tladidiale. Mopresidente Cyril Ramaphosa o netse ka netefaletso ya gore puso ya bosetšhaba ya tshwaraganelo ga e gope. Fa ne a araba dipotso kwa kgotleng ya bosetšhaba ya diporofense gompieno, Ramaphosa re makoko otlhe a GNU a itlamile gape go lekwalo la one la maikaelelo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o buile kwa moletlong wa dijo tsa maitsiboa wa puso ya motlhakanelwa maabane gore makoko otlhe a itlamile gape gore a tlile go tokafatsa matshelo a maAforika Borwa. O ganetse ditshitsinyo tsa gore GNU ke lekgotla le le ikaegileng fela ka mopresidente le makoko a mangwe a le mabedi a dipolotiki. Last night I had dinner with various parties of the Government of National Unity, and each one of the parties that were at that dinner table all confirmed that the Government of National Unity is here to stay. We recommit ourselves to the Government of National Unity, and we are going to work to implement the statement of intent. Mopresidente a re puso e tlhobaediwa ke ntlha ya go gapiwa ga madi mo bathong ka matshosetsi kana dikgoka. A re se se baka poifo mo Aforika Borwa le go ama ikonomi ka mokgwa o sa siamang, mme batlhankedi ba tshireletso ba tshwanetse go fedisa mokgwa ono. We are troubled and concerned, but at the same time we are taking action by the activities of extortionists and indeed kidnappers who prey on the vulnerabilities of those who are running their businesses and those who are subjected to kidnappings. We are troubled by that, but as I alluded to in my main reply, we are taking action and taking steps to address these challenges. Malebana le lenaneo la boitekanelo le le itsegeng ka Health Compact, Ramaphosa a re le tlhagolela tsela go diragadiwa ga insurance ya bosetšhaba ya boitekanelo NHI, mme o ne a gakolola ba palamente gore NHI ke molao. There are people who still want to talk about the implementation of the NHI. And I'm open that we talk about how this act is going to be implemented. Fa ane a budiwa gore ke gore ntona ya bosiamisi le tlhabololo ya molaotheo Thembisa Melani a santse a le mo maemong a gagwe le mororo go na le ditatofatso tsa go amogela kadimo ya madi go tswa kwa VBS, o ne a kopa nako ya go samagana le morero ono. Mapodisa kwa KwaZulu-Natal a boloditse letsholo la go batla babelaelwa ba go dumelwang ba boleile ka setlhogo ditokololo di le 7 tsa lelapa le le lengwe kwa High Flats kwa borwa jwa porofense eo. Batswa setlhabelo ba boleilwe ka go thuntsiwa ke banna ba ba sa itsiweng ka laboraro maitsiboa. Maloko a lelapa la bao ba bolailweng ba retelelwa ke go amogela seemo go begwa fa lelapa la batho ba le 7 le ne le lebeletse telebishene fa ba bolai ba itelekela ka ntlo le go thuntsa. Baagisanye ba ne ba utlwa modumo wa sethunya le go leletsa mapodisi ao a neng a tsiboga ka gangwe. Fa mapodisi a goroga kwa lefelong la tiragalo a fitlhetse ditopo di le 7 mo letamong la madi mo ntlong. Mapodisi a re basadi ba le bararo ba dingwaga tse di magareng ga 35 le 55, monna wa dingwaga di le 48, bana ba dingwaga tse di magareng ga 5 le 12 ba thuntshitswe. She says, "I don't know where to start. I am heartbroken, frustrated, and confused about this incident. It will take me time to forget about what has happened. I got a call yesterday from my neighbors telling me that they had heard gunshots coming from this home.
When my neighbor came here, he found that my family had died, and they died while they were watching TV. Mapodisi a re go bonala fa polao ya lelapa la ga Khambule e ne e rulagantswe. The information that we received, we picked up on the scene, there was a total of about 25 bullets that were used, 18 cartridges and 7 bullet heads that were found in this crime scene. And we are convinced as a police that it was an execution, it was a planned murder. They organized it and they planned to come and kill this family because it was just an execution and some of them were shot while lying down on the head. Puso ya province ya re itlile go thusa lelapa. We are here and then we are not here for only today. We'll be leaving a team that will work with the family for the funeral arrangements. Mapodisi a re a santse a batlisisa seo se ka tswang se thusumeditse polao eno le fa go na le dipelaelo tsa go sa utlwaneng ga lelapa le dithulano tse di tsamaelanang le kgwebo. Komishene ya ditlhopho ya re ga go dikgwetlo tse di kalo tse di begilweng mo ditlhophong tlaleletso di le 9 tse di neng di tshwerwe ka la boraro kwa dimmasepaleng di le 6 kwa KwaZulu-Natal. Makoko ka bontsi a tsweletse go tshegetsa maemo fa la Umkhonto we Sizwe le gapile kgaolotlhopho e pele e neng e eteletswe pele ke ANC kwa mmasepaleng wa Rhein-Konyeni. Baagi ba kwa Madlala kwa masepaleng wa Rhein-Konyeni kwa lebopolele kwa borwa jwa KwaZulu-Natal ba beile tsholofelo ya bona go mo lekgotla yo sa tswang go tlhophiwa wa Ward 14. Kgaolotlhopho e kwa gare ga dikgaolo tsa metsemagae gaufi le Port Shepstone, mme baagi ba ngongorega ka gore kgaolo ya bone ga ya tlhabololwa ebile na le palo e kwa godimo ya bašwa ba ba sa direng. Baagi ba mogetse ditlhopho tsa mo lekgotla yo montšhwa ka tlatsopedi. Jaaka fa re tlhophile mo lekgotla o montšhwa, re tlhoka ditiro le ditlhabololo mo kgaolong ya rona. A re ba na le tsholofelo ya gore mo lekgotla o montšhwa o tla rarabolola mathata a metsi le motlakase mo kgaolong ya bone. Re tletse tsholofelo ya gore o tla kgona go rarabolola dilelo tsa rona. Lekoko la DA le iponetse gape ditilo di le 3 kwa eThekwini, se le sengwe kwa Umdoni le se sengwe kwa Dukuza. Fa ANC kgonne go iponela gape ditilo di le 2 mme latlhegetswe ke se le sengwe kgatlhanong le lekoko la MK kwa Ward 14 ya masepala wa Rhein-Konyeni, mme Inkatha Freedom Party e fentse Ward 4 kwa Nkandla. Komishene e Ikemetseng ya Ditlhopho IEC ya re ditlhopho di tsamaile sentle ntle le dikgoreletsi. KwaZulu-Natal by-elections abe 9. Ditlhopho tlaleletso di le 9 di ne di tshwere mo bo masepaleng ba le 6. Seo se bakilwe ke ba lekgotla ba ba lebogileng tiro fa ba le 2 ba tlhokafetse. Batlhophi ba ne ba sa thologela ditlhopho tse segolobogolo kwa masepaleng wa eThekwini. Makoko a filwe go fitla ka moso ka ura ya 5 go neelana ka dingongorego tsa ona. Paseka Mboro Motshweneng o golotswe ka beile ya diranta di le 3,000 ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Palm Ridge mo Gauteng. Molatofadi wa nae yo gape e le mosireletsi wa gagwe wa Sebele Vincent Baloyi o golotswe morago ga go tsibosiwa. Mboro, morwae le Baloyi ba tshwerwe kgwedi e fetile morago ga go ntsha ditlogolo tsa gagwe di le 2 ka dikgoka kwa sekolong. Magiseterata Katlego Mokoena o rile kgotlatshekelo e kgotsofaditswe ke mabaka a mantšhwa a a tlhagisitsweng. Ona a akaretsa la gore tlhobolo e neng e tshotswe ka letsatsi la tiragalo e ne e se ya boammaruri. Kgotlatshekelo ga ya nna kgatlhanong le beili morago ga mabaka a mantšhwa a a rebotsweng. With these developments, it means that with the point in limine of the technicality that the defense have provided before this court and the state therefore conceding, the court does accept then by the mere fact of that count being therefore being unscheduled. It is a new fact. The court is therefore satisfied. Maloko a kereke ya Incredible Happenings a neng a le kwa kgotlatshekelo go ema moruti wa bona nokeng ana itumeletse gore o golotswe ka beili. Re eletsa go mmona a le kwa ntle gore a tsweletse thomo e modimo a e molaetseng.
moeledi Philip Dlamini o ikuetse go Mboro go tlhokomela maikarabelo a gagwe a loago. The condition of worship should allow the applicants to be able to do their social responsibilities. They have a number of work they are doing. For an example, in the hostel they are busy. They had a project where they put in lights and others to assist that. So we would like that the condition should not prevent them from helping the community worship. Mboro o buile le bobegadikgang le balatedi ba gagwe kwa ntle ga kgotlatshekelo. I am out to build this country, to build our families, to build our grandchildren, to build South Africa. Kgetse e sutiseditswe go diphalane a le 21. Mokomišenara wa mapodisi bosetšhaba Fani Masemola a re bosenyi ga bone bo amogelesega mono Afrika Borwa. Mo kgweding e fetileng, mapodisa tshwere babelaelwa ba le 85,000 go ralala naga ka ntlha ya bosenyi jo bo farologaneng. Bosenyi ke selo modiro mo Afrika Borwa. Dipalopalo tsa sešweng di supa fa bo tlhatlogile segolo thata bosenyi jo bo masisi go tshwana le polao, go batla madi ka matshosetsi le tshotlakako kwa Western Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal le Eastern Cape. Jaaka karolo ya matsapa a go fedisa bosenyi, mapodisi a diragatsa mekgwa mengwe ya bosereganye. Nngwe ya ona ke matsholo a beke le beke ao a itsegeng ka Operation Shanela. We have now passed the mark over 850,000 operations, and the operation is still continuing, and there is a number of suspects that we have arrested for various offenses. We have confiscated 824 illegal firearms since the start of the operation, and over 17,000 rounds of ammunition of various calibers. Mo kgweding e fetileng babelaelwa ba le 85,000 ba tshwere go ralala naga. We have 5,700 people who were convicted for various crimes, from murder and of course including that I've just counted. 531 were life sentences, and 347 accused were for murder, others were for rape and business robbery. 31 were convicted for 40 years and over, 60 were convicted for between 30 to 39 years. Mo Gauteng go tshwerwe batho ba feta 1,000 mo letsatsing le le lengwe. I can just reflect on there's Operation Shanela to say, as usual, yesterday we had suspect raiding with the detectives who have arrested over 1,083 suspects, of which 258 is gender-based violence. Botsereganyo jono bo tla ka nako e mapodisi a tsweletseng ka go mekamekana le dipalopalo tse di kwa godimo tsa bosenyi. Mapodisi kwa Northern Cape a boloditse dipatlisiso morago ga gore go fitlhelwe setopo se se senyegileng sa monna yo a ratanang le banna ba bangwe mo legaeng la gagwe le le lotletsweng kwa Galeshewe. Lelapa la moswi la re o ntse a timetse dibeke di le 2 pele setopo sa gagwe se bonwa. Lefu la Thomas Ikaneng ya neng a ena le dilemo di 50 le sile ba lelapa ka dipotso tse hlokang dikarabo. Mmele wa hae o seng o senyehile o fumanwe ka hare mokhukhu ona ka mora hore baahi ba hahlamelwe ke monko wa setopo sa hae. Ba hlalosa ha ba makaditswe ke hore monyako wa mokhukhu o fumanwe o ntse o notletswe nakong ya ho fumanwa ha setopo sa hae. They are not bringing justice for our family, because how can you take a body there without a hand? The hand was laying here Sunday the whole day, Monday the whole day. They came to fetch their hand on Monday evening. Moitseki ditabeng tsa tlhekefetso ya basadi le batho ba ratanang le batho ba bong bo tshwanang o se o lotse sepolesa ka tsela eo se ileng sa sebetsana le ho phutha setopo sa mofu. Letsoho la mofu le ile la fumanwa ka mokhukhung ona le ha setopo sa hae se itsitswe mo shareng wa mmuso. Now you're sitting with a family that needs answers, a family that needs support, and that is the scary part of it. Yet another gay person has been killed, murdered.
according to sources close to the family that spoke to the forensic team, they mentioned that he could have been strangled to death. Athe ha ile sepolesa sa Northern Cape se hlalosa ha se butsinyewe. The Galeshewe police are investigating an inquest docket after the discovery of the decomposed body of the male in Chulu Street in Galeshewe. A postmortem was conducted. Ha ho motho ya seng a lletswe ke ditshipi mabapi le ketsahalo ena, empa diphuputso tsa sepolesa di tswela pele. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Batsadi ba barutwana bangwe kwa sekolong sa Island Ridge Combined kwa Free State ba ikuela gore mogokgo a ntshiwe mo maemong ka gangwe. Seno ke morago ga magato a gore o sekegile barutwana ba bangwe go se mo molaong. Batsadi ba shakgetse ba re ba tshwenyegile ka barutwana ba ba sa tseneleleng dithuto ka tshwanelo. Sekolo sa aparetswe ke magato a maitsholo a sa siamang, mme seo se baka gore barutabana bangwe ba leboge tiro. Batsadi ba re go sekegiwa ga barutwana go simolotse kgwedi e fetileng, mme ba tshongwa ke gore ga gona ope yo ba rerisang. Nna ntho ke batlang fela ke batla principal a tsamaye ke yona fela ntho ke batlang ha tsamaye le komiti ya hae hobane o sentse sekolo tla bona bana ba khutletse sekolong ntho engwe le engwe e le ka order bana ba kgone hore ba khutlele hape dithutong tsa bona. Ditatofatso tsa go tlhorontsha le tsona di tlhageletse kwa sekolong. Problema ya ka ke batla thuso go ntho case ya ngwana thusa hale principal a tsamaye sekolong if case ya ngwana ka e sa kgone ho nkela hlong so principal must go. Morutwana yo sa batleng go itsiwe a re o sekegilwe moraga go tlola legora la sekolo. Wa mogetse gape gore tsala ya gagwe e ne e tlile ka thipa kwa sekolong, mme a laelwa gore a boele sekolong wa go tlang ka kgwedi ya Seetebosigo. Ke tlo fetwa ke ntho tsa sekolo tse ngata because no already no ke term 3 re ntse ngola di exam next term ha ke tle if tata website ke tlo faila next year. Lefapha la thuto la province la mogetse gore barutwana bangwe ba sekegilwe, mme le tla kopana le batsadi go sekaseka morero o. Re le lefapha la thuto re tseba gore una le bana ba bararo ba suspendiweng. Ena number ya 24 ha re tsebe ho hang, but even if that was the case, if ngwana a robile molao wa sekolo and the process is a disciplinary hearing processes di follow hantle a una molato re ngwana ba suspendiwe. Batsadi ba re ba lekile tsotlhe mme dilelo tsa bona ga di sekegelwe tsebe. Ba dirile petition kgatlhanong le mogokgo. Maiteko a go buisana le mogokgo a re tetse. Mokatisi wa Banyana Desiree Ellis a re setlhopha sa gagwe se tlile go dirisa motshameko wa botsalano kgatlhanong le England go ipaakanyetsa metshameko ya Africa Cup of Nations ya basadi ya ngwaga o tlang. Banyana ba tlile go rakana le England kwa lebaleng la Coventry Building Society kgwedi e tlang le malatsi a le 29. Mokatisi wa Mamelodi Sundowns Manqoba Mngqithi o itumeletse gore setlhopha sa gagwe se tlile go tshameka magato a le 2 a CAF Champions League mono gae. The Brazilians ba tlile go tshameka le Mbabane Swallows ya kwa Eswatini kwa legaeng la setlhopha la Lucas Moripe Stadium. Ka la matlhatso maitsiboa, mme legato la bobedi tlile go tshamekelwa kwa Loftus Versfeld mo bekeng e tlang. Mamelodi Sundowns e tlile go tshamekela magato a yona a le 2 a tikologo ya bobedi ya CAF Champions League kgatlhanong le Mbabane Swallows mono gae. Ditshemega tseno tsa Eswatini ga di a letlelelwa go tshamekela kwa gae ka ntlha fa go se lebala lepe le le atlanegisitsweng go ka tshamekela metshameko ya CAF kwa nageng eo. Mokatisi wa Sundowns a re go itumedisa ka ntlha fa ba sekitla ba bololela kwa Eswatini, segolo thata ka ntlha fa batshameki ba bafana ba gorogile mono gae ka Laboraro bosigo. I think that's a very big significance if you consider that we are only seeing Bafana players today. We are only seeing Peter Shalulile today. And if we were supposed to be traveling tomorrow
or maybe traveling today to Swaziland, it could have been even more difficult for us. Sundowns e santse e tlile go sekaseka maemo a batshameki ba ba neng ba le mo setlhopheng sa Bafana se se tshamekileng metshameko e le mebedi e popota kgatlhanong le Uganda le South Sudan mo malatsing a le mmalwa. Ditshimega tseno tsa Aforika Borwa di tlhobaediwa ke Mbabane Swallows e fentseng setlhopha sa kwa Mozambique sa Ferroviário Beira mo tikologong e fetileng. Nciti a re setlhopha se se matshosetsi. We are playing against the champions of Swaziland, who have got three elements that are very dangerous. They are very good on set pieces, very, very good on set pieces. They are very strong on transition. Mothibadino Dennis Onyango ga mmogo le Mogaka Themba Zwane ke bona fela batshameki ba ba setseng mo setlhopheng se se fentseng Champions League ka 2016 mme o itse sentle tlotlo e tlang le go fenya di-tournamente tse dikgolo mo kontinenteng. Champions League is the biggest tournament on the continent in terms of club, and of course the AFL. Not a lot of people might watch the league, but the Champions League is all over the world. And it gives more advantage to the players to show what they can do. Habagare naledi e gobetseng Thembing Nkosi o gaufi le go boela mo tshamekong fa Sipho Mbule a le gona go ka tlhophiwa mo bokhutlong jono jwa beke. Motho di ne di le kalo tsa segong jono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo molebi mang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela mo botlhaba jwa naga go tla nna le masarasarana a pula diperesente di le 30 re lebela bophirima jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru ka moso le teng fa re lebelela ko bophirima jwa naga go rarela karolo a lebopo go tla mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le muwane mme bokone bophirima bo tla nna le gone go aparelwa ke maru ba maemo a bosa ba nna le gone go re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibi mo botlhaba jwa naga mme re tla bona le makhubu go rarela karolo a lebopo ko karolong ya Gqeberha mme re lebelele gape ka moso bogare jwa naga go ja ko Limpopo raralla bogare jwa naga go Free State go tla nna le gone go nna le melelo ya naga a re lebelele di-temperature tsa rona fa re lebelela Gauteng Pretoria ka digata di le 16 go ya go di le 32 Johannesburg ka digata di le 17 go ya go di le 26 Limpopo fa re lebelela Mosina e tla nna mogote ka digata di le 35 mo Thapameng Polokwane ka digata di le 31 province ya Mpumalanga le teng mo provinceng fa re lebelela Skukuza le teng go tla nna mogote thata ka digata di le 36 Emalahleni ka digata di le 31 lebelela province ya KwaZulu Natal le teng mo provinceng fa re lebelela Richards Bay go tla nna mogote ka digata di le 35 Pietermaritzburg ka digata di le 14 go ya go di le 33 fa re lebelela Eastern Cape go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi go bophirima jwa ba province ya Graaff-Reinet ka digata di le 10 go ya go di le 28 Gqeberha ka digata di le 13 go ya go di le 22 Western Cape le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi mo provinceng Riversdale ka digata di le 10 go ya go di le 20 fa re belela Hermanus ka digata di le 12 go ya go di le 19 Northern Cape mo province go tla nna le tlhabo ya letsatsi fa re belela Springbok ka digata di le 5 go ya go di le 20 Upington go tla nna mogote ka digata di le 30 mo Thapameng Free State mo provinceng le teng go tla itekanela Fixburg ka digata di le 9 go ya go di le 29 Viepenar ka digata di le 7 go ya go di le 31 Bokone Bophirima mo provinceng go tla nna le tlhabo ya letsatsi re lebela Rustenburg ka digata di le 34 mo Thapameng re lebela Lichtenburg le teng go tla nna mogote ka digata di le 32 mo Thapameng re lebela Taung ka digata di le 12 go ya go di le 34 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.